ون تو تمس زنان کیا ونو حلیمہ سعدیس یم زن رسول خدا کیا تو شیر دتو حلیمہ سعدیہ جو شیر دمان رسول خدا اللہ رسول عقل بکر حضرت فاطمہ زہرا سن کات بکر حضرت زینب کبریٰ سن کات تکیاز مین اوقات سن سوچے بکر تہذ کات تکیاز تم کل ایمان سن حضرت زینب کبریٰ کو یا حضرت خلیق سن حضرت فاطمہ زہرا معصوم منصوب من اللہ ونی اگر اس ونو زنان سن ناقص العقل میں ونتو حلیمہ سعدیہ تہ سن زنان ناقص العقل یعنی تم ناقص العقل زنان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیر چانومت ممکن چھا نا ممکن چھو کہین بلکہ ناقص العقل چھ تمس زنان ونان یمس زن یعنی منتلی جو زن بیمار چھ گژھان زن پیرڈ چھ گژھان منتلی یا بیمار زن چھ گژھان تمس ونان ناقص العقل یا یمس زن میراث چھ ملان بٲیِس نش کم یعنی ہار چھ ملان رۄپیہِ منٛز 50 پونٛسہٕ ملان مثلاً بیٚنہِ رۄپے چھ ملان برابر بٲیِس اتھ چھ ونان ناقص العقل وہ ناقص العقل نہ کم عقل نہ کینٛہہ مثال کے طور پر امام خمینی علیہ رحمہ سٕنٛز موج یم زن یژھ پننس اولادس تربیت دِژ أمِس ووٚن ناقص العقل یم زن ونکٮ۪ن سید حسن نصر اللہ یژھ موج آسٕنۍ پتہٕ امہِ آیہِ پننس اولادس تربیت دِنۍ أمِس ووٚن ناقص العقل یا یم زن مقام معظم رہبرس یژھ تربیت دِژ حافظ قرآن بنٲوِن یا مول اوس تٔمِس حافظ قرآن تِم تہِ ٲسۍ عزت اللہ مرگہٕ خٲطرٕ تِم چھِ مشہدس منٛز دپان اتھ ونو ونی کہ آیا أمۍ سٕنٛز موج چھا ناقص العقل صحیح چھنہٕ ناقص العقل کہیٖنۍ بلکہ ہر کانٛہہ سُہ زٔنۍ ناقص العقل یُس زن پننس خۄدایس نافرمان روزِ ہر کانٛہہ سُہ شوہر یا مول سُہ مرد ناقص العقل یُس زن پننس خۄدایس نافرمان نیرِ بلکہ یمو چھ واقعاً امہِ آیہِ دین اسلامس قربٲنی دِژمٕژ نمو زن مثل امہِ مثال کے طور پر خانواد آل یاسر یتس ونان چھ عمار یاسر أمۍ سٕنٛز موج آیہِ ٹُکرٕ ٹُکرٕ گۄڈٕ مثلاً آز کھش کرنہٕ بازرن باٹن منٛز گۄڈٕ آیس نرِ ژٹنہٕ پتہٕ آیہِ زنہِ ژٹنہٕ پتہٕ آو شکم چاک کرنہٕ مگر رسول خۄدایس سۭتۍ کٔر نہٕ غدٲری کہیٖنۍ رسول خۄدایس سۭتۍ کٔر نہٕ غدٲری کہیٖنۍ أمِس ونو یہِ کہ دِیو سُہ ناقص العقل یم زن مثل اولادس دِژ تربیت عمار یاسر عمار یاسر تہِ آو زالنہٕ تٔمِس آو شکم چاک کرنہٕ مگر رسول خۄدایس سۭتۍ کٔر نہٕ غدٲری کہیٖنۍ أمِس ماجہِ ونو یہِ چھُ ناقص العقل نہ یہِ چھنہٕ یِژھ موج چھنہٕ ناقص العقل کہیٖنۍ بلکہ یۄس موج أکِس عالمِ دینس تربیت دی یۄس موج تۄہہِ دِیو تربیت تۄہہِ چھُو تران فکرِ یہِ کہ ولایت امیر المومنین چھُ کیٛاہ یا ولایت محمد آل محمد چھُ کیٛاہ ولایت خدا چھُ کیٛاہ أمِس ووٚن أمِس ماجہِ چھُ ناقص العقل وۄنۍ یہِ أمِس سانہِ ماجہِ چھُنہٕ توٚرمُت فکرِ کینٛہہ وۄنۍ اگر أمِس ٹیکنالوجی چھنہٕ سمجھ یِوان کینٛہہ مگر یہِ چھُ تران فکرِ کہ مےٚ کمہِ طریقہٕ چھُ پننس اولادس غذایہِ حلال دیُن یۄس موج امہِ طریقہٕ زانہِ یہِ کہ مےٚ کُس غذا چھُ پننس اولادس دیُن مےٚ چھُ أمِس حلال رزق دیُن یا حرام رزق یۄس حرام نِش آسہِ پرہیز کران پتہٕ آسہِ پننٮ۪ن اولادن حلال رزق دِوان أمِس ووٚن یہِ چھِ کم عقل کیٛاہ حظ نہ أمِس ووٚنُن نہٕ کم عقل کینٛہہ بلکہ ییٖتِس کالس پننس اولادس تربیت دِمو نہٕ یہِ روبرو کرون نہٕ مثلاً اسہِ پزِ پننس پانس پٮ۪ٹھ فخر کرُن یہِ کہ سانیو مٲلۍ ماجیو چھِ اسہِ تربیت دِژمٕژ ییٚمہِ فرقے ازہر سانیو مالٮ۪ن ماجٮ۪ن پٮ۪ٹھ گژھِ فخر کرُن یہِ کہ یِمو چھِ أسۍ آزادار بنٲومٕتۍ پننس مٲلِس ماجہِ پٮ۪ٹھ گژھِ فخر کرُن یہِ کہ أمۍ چھِ أسۍ محیط حضرت زہرا بنٲومٕتۍ پننس مٲلِس ماجہِ گژھِ فخر کرُن یہِ کہ تِم چھِ أسۍ واقعاً ولایتٕکۍ حقیقی ولایتُک پیروکار بنٲومٕتۍ ولایت امیر المومنین ولایت اہل بیت ولایت رسول خدا ولایت پروردگار متعال بنٲومٕتۍ یم زن اسہِ ووٚنمُت چھُ کہ صبحٲے تہٕ شامن کمہِ طریقہٕ چھُ خۄداے سٕنٛز تربیت تعلیٖم کرٕنۍ یُس اسہِ مکتب چھُ صبحٲے سانہِ خٲطرٕ رنان کران أمِس ماجہِ ونوس یہِ چھُ ناقص العقل ییٚمِس زن اسہِ صبحٲے چھِ نٮ۪مازِ خٲطرٕ تُلان أمِس ووٚنُن ناقص العقل یُس زن پننٮ۪ن گرِکٮ۪ن ہُنٛد تمام افرادن ہٕنٛدۍ پلو چھلان چھۄکان پریس کران أمِس ماجہِ ونو یہِ چھُ ناقص العقل یۄس موج نمبر رٮ۪تن پننس اولادس شکمس منٛز برداشت کران تٔمِس تربیت دِوان تٔمِس بالکل تران فکر یہِ کہ مےٚ کمہِ وِزِ یعنی تُہۍ وٕچھو اڑکُل بچہِ تۄہہِ یی نہٕ لۄکٕٹِس بچہِ سٕنٛز بوٗلۍ سمجھ تُہۍ وٕچھو ماجہِ کِتھ پٲٹھۍ چھِ یِوان پننس بچہِ سٕنٛز بوٗلۍ سمجھ أمِس لۄکٕٹۍ یُس زن اڑکُل بچہِ چھُ آسان
دون دون ترین دون ژون دون أمس کِتھ پٲٹھۍ تران ماجہِ ہٕنٛز أمِس ٲس پننِس اولاد سٕنٛز یِم کلام فِکرِ اَتٮ۪تھ کٔرِو تُہۍ سونٛچ یہِ کہِ یہِ موج کۭژاہ چھےٚ سٲنۍ عقل منٛد یۄس اَسہِ تربیت چھِ دِوان وقتنی چھِ بٔڑ بار عظمت دِژمٕژ اللہ تبارک و تعالی توے فرماوان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر تۄہہِ چھُنہٕ تران فِکرِ کینٛہہ یہِ کہِ تۄہہِ چھُوا توبہٕ قبوٗل گژھان کِنہٕ نہ اگر مول موج چھُ زِندٕ نیٖرِو گٔژھِو مٲلِس ماجہِ کٔرِو خدمت توبہٕ کٔرِو پروردگارِ متعالس کُن یورٕ مول موج کرِ خصوٗصن موج اگر دعا کرِ پروردگارِ متعال چھُ امی دِژ أمِس اِنسان سُنٛد توبہٕ تہٕ استغفار قبوٗل کران اکھ وقت چھُ گژھان در خدمت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکھ شخص یِوان دوٚپُس میانہِ خدا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوٚپنس بہٕ حظ چھُس ہر طریقہٕ خُمس کران زکات دِوان نٮ۪ماز چھُس پابنٛد حج چھُس کران زیارت چھُس کران مگر تمہِ پتہٕ چھِ مےٚ واریاہ مُشکلات تِم یِوان بہٕ چھُس پریشان گژھان یہِ کہِ مےٚ کیٛازِ چھِ ییٖتیاہ مُشکلات یِوان یا مےٚ کیٛازِ چھِ امہِ آیہِ خۄدا رٔچھِنۍ گرس منٛز مُشکلات یا درپیش ژےٚ ما چھِ سۄترُمہ انجام دیُتمُت یتھ زن خۄدا چھُے ژےٚ ناراض یہ پنہ جائے فکر کران اچانک چھُس یاد پیوان یہ کہ مےٚ حظ اوس اکہِ وِزِ پننہِ ماجہِ ہُنٛد دل دۄکھومُت تٔمِس ٲس ماجہِ دلس اذیت دِژمٕژ دوٚپمَس تٔمۍ ماجہِ مٔج نہٕ پتہٕ معٲفی مےٚ حظ مٔج ماجہِ معٲفی دوٚپمَس نہ ماجہِ چھے نہٕ دِژمٕژ دل سان ژےٚ معٲفی کِہیٖنۍ نیر گژھ پننہِ ماجہِ ہٕنٛدِ کھۄر رٹ ماجہِ منٛز پننہِ معٲفی دل سان ماجہِ دپ مےٚ بخٕش دل سان ادٕ کٔرِو خۄدا چانٮ۪ن مُشکلاتن آسان دپان ییٚمہِ ساتہٕ چھِ گژھان منگان پننہِ ماجہِ معٲفی بہٕ مےٚ کوٚرُے ژےٚ درگُزر ژٕ تر میٛٲنۍ موج مےٚ کر دل سان ژٕ درگُزر تِکیٛازِ مےٚ ووٚن رسول خۄدا صلی اللہ علیہ وسلم ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ أمِس یہِ بخشان دپان پروردگارِ مُتعال چھُنہٕ یورٕ بخشان بیٛاکھ اکھ یُتھُے تاریخس منٛز واقعہ آمُت بیان کرنہٕ یہِ کہِ اکھ شخص اگر خدمت رسول اللہ منٛز یِوان یا رسول اللہ بہٕ چھُس یژھان مثلاً مےٚ گژھِ خۄدا تمام مُشکلاتن آسان کرُن مےٚ گژھِ خۄدا جلدی جلدی توبہٕ قبوٗل کرُن دوٚپُس موج چھےٚ زِندٕ دوٚپُس نہ مےٚ نہ چھُنہٕ موج زِندٕ کینٛہہ دوٚپُس مول چھُے زِندٕ دوٚپُس آ مول چھُ زِندٕ دوٚپُس نیر کر مٲلۍ سٕنٛز خدمت چون توبہٕ کرِ خۄدا قبوٗل سانٮ۪ن مُشکلاتن گژھِ خۄدا آسان ییٚمہِ ساتہٕ یہِ نیران امہِ پتہٕ رسول خۄدا پننٮ۪ن اصحابن خطاب کران دوٚپُس اے کاش أمِس آسن موج زِندٕ یہِ بخش أمِس پروردگارِ مُتعال ییٚلے تِم بخشس ییٚلے تِم بخشس پانہٕ کٔرِو تُہۍ خیال یہِ عظمت مول کیٛاہ چھِ توے فرماوان ترجمہٕ یوت کرٕ بہٕ بیان کہانی دِمہٕ نہٕ بہٕ کینٛہہ تِکیٛازِ ذاکرین تہِ چھِ یتھ بیٚکن تِہُنٛد وقت ضایہِ کٔرِتھ کینٛہہ اتھ چھُ رٲوی روایت کران خصوٗصن ضرورُل دِقم دۄن جلدن پٮ۪ٹھ مُشتمل اتھ منٛز چھُ واریاہ تِم حدیث آمٕتۍ بیان کرنہٕ امیر المومنین گۄڈنیُکُے کلام فرماوان بِرُّ الوالدین اکبر فریضۃ بوٚڑ بار فریضہٕ چھُ یہِ کہِ ژٕ گژھکھ پننِس مٲلۍ ماجہِ سۭتۍ خدمت کرُن دوٚیِم حدیث کیٛاہ امیر المومنین فرماوان بِرُّ آباءکُم یبرؤکُم ابناءکُم اگر وٕنکٮ۪ن بہٕ پننِس مٲلِس ماجہِ ہٕنٛز خدمت انجام دِمہٕ ییٚمہِ ساتہٕ پگاہ میٛٲنۍ اولاد آسن تِم دِنۍ میٛٲنۍ خدمت انجام معموٗلی لفظ اُف چھِنہ اگر ونان اُف گٔژھِو نہٕ ماجہِ کرٕنۍ کینٛہہ اگر باسہِ اچانک گوٚو تِکیٛازِ بشر چھِ أسۍ ہیٚکہِ غلطی گٔژھِتھ اور جلدی گژھِ ماجہِ منٛگٕنۍ معٲفی فوراً گژھِ ماجہِ منٛگٕنۍ معٲفی رٲوی چھُ بیان کران اَتہِ گٔے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکہِ قبرستان کِنۍ اَتہِ وٕچھُکھ قبر اکھ دزان اکھ نیران زبردست پٲٹھۍ یہِ پٮ۪ٹھ کوٚنٛڈ چھِ أسۍ بران کوٚنٛڈ کِتھ پٲٹھۍ نیران سُہ خطرناک درٛوٚگ یا کیُتھ نار نیران امہِ وِزِ رسول خدا چھُ معلوٗم کران یہِ قبر کٔمۍ سٕنٛز چھِ بوٚڑ واقعہ چھُ مۄختصر کران حظ زِ کٔمۍ سٕنٛز قبر چھِ دوٚپُس یہِ حظ چھُ پَرُن سٕنٛز قبر وُنہِ گژھان یہِ تٔمۍ سٕنٛز ماجہِ نِش وُنہِ چھِ ییٚمہِ ساتہٕ ووٚنُکھ رسول خدا پیغمبر آخر
بس قبرستان اتہ پوچھ مےٚ خبر اتہ وٕچھُم سۄ قبر دزان معلوم کوٚر مےٚ یہِ سٕنٛز قبر چھِ اتہ پوٚژھُکھ یہِ ہسا چھِ چٲرۍ خبر دوٚپُس پننِس بچس وقت سُہ چھُ وٕنکٮ۪ن عذابس منٛز مبتلا یا رسول اللہ اگر ژٕ یِکھ نہٕ وٕنکٮ۪ن میٲنِس دروازس پٮ۪ٹھ کینٛہہ تا روزِ قیامت بخشا نہٕ بہٕ پننِس أمِس بچس کِہیٖنۍ أمۍ کیٛاہ خطا کوٚر میون بچہ اوس کامٕچ کٲم کران میون بچہ اوس کران کامٕچ کٲم تتھ منٛز ہیٚکہِ یِتھٕے پٲٹھۍ أمِس کیٛاہ تانۍ منگنہِ أمۍ بچن دیُت مےٚ دکہٕ بہٕ گٔیس اتھ تندوٗرس منٛز مےٚ دیُت یہِ سورُے سیٖنہٕ مےٚ دیُت یہِ سورُے سیٖنہٕ دوٚپُس بس تٔتی گوٚو مےٚ سُہ اکھ ضد پننِس بچہِ سُنٛد نفرت گٔے پننِس بچہِ سٕنٛز توے چھُ سُہ وٕنکٮ۪ن عذابس منٛز ییٚمہِ ساتہٕ وۄنۍ رسول خۄدا شفیع آو وسیٖل آو خۄداین بخش ییٚمہِ ساتہٕ واپس گژھان رسول خۄدا اتہِ وٕچھ مےٚ قبر گٔمٕژ گُلزار کٔمۍ سٕنٛدۍ سۭتۍ رسول خۄدا سٕنٛدۍ سۭتۍ توے چھِ یِم أسۍ مجلس بناوان وسیٖلہٕ ذکر ادا عبداللہ بناوان وسیٖلہٕ یا حضرت زہرا وسیٖلہٕ بناوان روایتن منٛز آمُت بیان کرنہٕ کہِ وسیٖلہٕ بنومُت حضرت زہرا ییٚمہِ ساتہٕ کانٛہہ مُشکل آسہِ درپیش دل پھٔٹِتھ خصوٗصن امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماوان ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ مسٲیل ٲسِو بوزان امہِ وِزِ گژھِ ضروٗر دعا کرُن تِکیازِ اکثر چھِ آسان امہِ وِزِ حضرت زہرا اتھ ڈٲلس منٛز آمٕژ پننِس امامس حسین علیہ الصلوۃ والسلامس واتن پننِس امام حسینس واتن ییٖتِس کالس حضرت زہرا ٲس دُنیاہس منٛز یعنی حیات ٲس امام حسین سٕنٛدۍ امار ٲس زارو قطار واتان یعنی امہِ اعتبار اوس ترپان حضرت زہرا اکثر اوس آسان حضرت زہرا کِس ذہنس منٛز یہِ کہِ آیا میٲنۍ حسینن چھِ یا تریش کِنہٕ نہ میون حسین چھا سہلاب گوٚمُت کِنہٕ نہ مگر امام حسین سٕنٛدۍ بیٚیہِ ٲس اکثر یہِ تڑپان بے چین تہٕ بے قرار گژھان وۄنۍ ییٚمہِ ساتہٕ ٲخری وصیت کٔر حضرت زہرا سلام علیہ ییٚمہِ ساتہٕ ٲخری وصیت کٔر حضرت زہرا ٲخری وصیت منٛز تہِ حضرت زہرا یی بیان کران اسماء فضا اور یہِ میون حسین تٔمِس ٲس یہِ تریش لٔجمٕژ گۄڈٕنیتھ دی ژٕ تٔمِس تریش گۄڈٕنیتھ دی ژٕ تٔمِس تریش مگر یہِ ووٚن ییٚمہِ ساتہٕ حضرت اسماء فضا یِوان بیٚیہِ امام حسین تہِ یِوان امام حسین اوسُکھ اکثر عادت یا حسنین ٲس عادت یِم ٲسۍ دروازس پٮ۪ٹھ پیاران موج تہِ ٲس أتی آسان دروازس پٮ۪ٹھ پیاران ماجہِ اوس عادت یہِ مٲلِس چھنہٕ ییٖژاہ فِکر آسان کینٛہہ مگر ماجہِ چھِ یہِ أنٛدرٕ تلواس وَنان یہِ کہِ بچہِ چھُم ہور بچہِ چھُم یور خبر صحت سلامت چھا کِنہٕ نہ واقعن اگر کانٛہہ یتیٖم چھُ نہ گژھان یہِ چھُ تیٚلہِ ییٚمہِ ساتہٕ أمِس موج چھُ راوان ییٚمہِ ساتہٕ أمِس مالِس چھُ تمام گژھان اکھ کوٗر چھنہ آسان أمِس کورِ آسان اُمید یِہوے مول موج یا اکھ اولاد آسان أمِس تہِ آسان بدس خۄدا یِہوے اُمید یہِ کہِ اگر میٲنۍ موج کرِ میانہِ خٲطرٕ دعا شاید مےٚ بخشہِ مےٚ خۄدا وۄنۍ چھِ یِہوے حضرت فاطمہ زہرا ییٚمہِ ساتہٕ اتھ بیت الصلاتس منٛز گٔے تسبیح و تحلیل گٔے بنٛد مگر حضرت زہرا اوس اکھ شرط تھوٚومُت یہِ کہِ اسماء فضا اور یہِ نہٕ میٲنۍ حسنین بہٕ آسہٕ نہٕ تِمن دروازس پٮ۪ٹھ پیاران کینٛہہ تِم ژھانڈنَے نہٕ گۄڈٕنیتھ کھیٛانٲیزِ نہٕ کینٛہہ دستارخان بِچھٲیزِ نہٕ مگر امام حسینس ٲس یہِ تریش لٔجمٕژ تٔمِس خٲطرٕ تھٲیزِ تریش آمادٕ تٔمِس خٲطرٕ تھٲیزِ تریش آمادٕ عزادارو وۄنۍ ییٚمہِ ساتہٕ احساس کٔرِو تُہۍ یِم مسٲیل چھِ آسان احساس کرن وٲلۍ ادٕ کٔرِو تُہۍ پانہٕ خیال یہِ کہِ حضرت زہرا چھِ زن سٲنۍ موج وۄنۍ وٕچھِو یہِ کہِ ماجہِ عمار کمہِ طریٖقہٕ حضرت زہرا پننٮ۪ن ؤصیتن منٛز یہِ تریش تھاوان یاد رٲوی بیان کران وٕنہِ تہٕ ادٕ حسنین یِوان تھلہِ تھلہِ وٕچھان دروازس کُن تھلہِ تھلہِ وٕچھان دروازس کُن حضرت حسنین اسماء تہٕ فضا ییٚمہِ ساتہٕ آلو کران حسنینن حسنین کیٛاہ ونان اسماء فضا سٲنۍ موج کتہِ سۄے ٲس أسۍ دروازس پٮ۪ٹھ پیاران مگر آز کیٛاہ چھنہٕ سٲنۍ موج مگر ییٚمہِ ساتہٕ امامت اصرار کران حضرت اسماءس روٗد نہٕ وۄنۍ تاب کِہیٖنۍ حضرت فضاہس روٗد نہٕ وۄنۍ تاب کِہیٖنۍ دوٚپُس میانیو شہزادو تُہۍ ہا گوٚو یتیٖم مگر یِتھُے حسنین یِوان رٲوی بیان کران وۄنۍ چھُ امیر المومنین وصیت کہِ مطٲبق غسل دِوان ییٚمہِ ساتہٕ غسل دِوان حضرت امیر المومنین ٲس باقٕے ژلان ییٚمہِ ساتہٕ باقٕے ژلان نیٖرِتھ اسماء یِوان لاران لاران دوٚپُس مولا خیریت تہِ چھا تۄہہِ چھو نہٕ یِژھ باقٕے دِژمٕژ کینٛہہ دوٚپُس حضرت زہرا چھُ بدرے عطارس زردیار پیوٚمُت
أمس پہلے مبارک شداب گومت أمس حضرت محسن شہید گومت أمس بازوی مبارک ضربت پیمن ازادارو ون یم سات کفن آو کرن حضرت امام حسین چون دیدار مانان کرن کے یم سات ون اکیا کی دیدار قرار حضرت زینب کبرا دیدار قرار ام کلثوم دیدار قرار حضرت حسین مجتبی دیدار قرار امام حسین چون دیدار مانان کرن کے ازادارو ون یم سات امام حسین چون مانان اکیا کی چیمان یوان ون مولا ولی کر زیارت حضرت امام حسین فرماوان مین موج فخر مریم مین موج فخر کائنات یم سات مین موج میں بلائی تم سات کر میں پنی ماج ہوں آخرین دیدار مگر ازادارو ربی حق بیان کران حضرت زہران ضربت پتن چھن یہ بازوی مبارک تو تورمت کے یوز ات استقام ضربت امام حسین یم سات ضربت آئی نا دل اب حسین بازوی مبارک ضربت بیوز پہلے مبارک ضربت ہکان اس نے حضرت زہرا یہ ات تورن یم طریق انسان چھنا یہ نر پھوٹان امی مثل کریو تو حضرت فاطمہ زہرا سے نر پھٹمت ون اس نے ہکان یہ تلت کہین مگر ون یم سات امام حسین چون مانن زیارت کرن کے وہ کیا کرے حضرت زینب کو فاطمہ زہرا کہنا اکوئی بازوی مبارک نا یم سات امام حسین سو سنا آلو کرن دبان کپڑے گانڈائی مطراؤن گنوائی بازوی مبارک کر حضرت زہرا حسین حسینہ بلکر پنڈ باج نوکری دیدار حسن حسین یوان نال مجردان آجم دیوان صدا حسن حسین نیون دور عرش اسلان نوجنان زمین اسلان ازادارو امام حسین ودار موجی اجدباس یا حسین یہ نشین آخری دیدار کے وراجی کربلا یم ساتھ ویران ہمتے قانون عبیزان آسن سرزمین کربلا سوار پشتان آسن حضرت زہرا لاران پترو اس بریاد دیوان کیا حقو وَدِ موج حبا چانے ویر آئی سان میانو جنت ماتم سرائی گیم دل نسا ماجن قدر قرار ایمان شو سان میانو حضرت زہراس کتی ہے قرار یہ موج یہ سائے آسان یہ دلک سکون آسان امس اولادس خاطر اما یلی جناب زہرا کربلا آئی ام وچھ پانی پھلائی پھرت کیم تۄہہِ وَنہٕ یُتھُے موج یی کربلا بیٚیہِ آسہِ موج حضرت فاطمہ اَتہِ وٕچھ خاکس تہٕ خوٗنس منٛز گِلتان حضرت امام حسین مےٚ اوسا یِہوے دۄہ وٕچھُن پوٚترو چانہِ دادِ جِگر ژھُنُم موج اگر نہٕ تۄہہِ زحمت گژھِ بیٚیہِ نا پتہٕ پٮ۪ٹھ یس یس وار چھُ تُہۍ چھُو ودان وٲلۍ تحقیٖق چھُ پوترٕ دود ماجن کران
महाजन का पुत्र दो महाजन का Tahkir çupudur doğar mayana Hacet madaka yetmadı aydırada meclis mazgayladı zahrası dönüş geliliyor şair babın nasiyo baba pahlu Allah'lıman ay say Samacı target seçim Tahkirçi Padr doğad mahcan Tavan nahala tavan Otro tu ad čumađe anka